Masibingelele ekseni kuyisabatha mhla ka-22 January. Uhlelo sikhumbule kuphakameni. Thabo kaSambuthi nomfundisi JS Mhlongo. Siyabonga ukuthi umdala usephinde wasigcina savuka saphinde sahlangana futhi kulo lolu hlelo oluphethe indaba zasekuphakameni masithi sikhumbule kuphakameni indaba zomqalo wendlela ukusuka kwayo lento esihlangene ngayo obuNazaretha ukusuka kwayo nakulabo abangeyona obuNazaretha ukuze bathole umlando ukuthi ini ize yenzeke nje namhlanje kwakusukelaphi. Mfundisi ngiyabingelela. Ake sibingelele ke kuInanda FM 88.4 kusuku leSabatha esalanzelwa umenzi wethu. Sibingelele kuphi na kuphi la sifinyelela khona. Siyabonga baba Sabothi. Sibonga umdali usigcinile mfundisi. Ekseni kuyisabatha namhlanje. Umhla 22 kungena no23 mfundisi. Yeah. Sengicishe ngalibala le mhlambe sobuye sikhulume nanga u23 loyo. Singayonke 23 yini u23 abazi. Ngoba phela asikhulumi namaNazaretha wodwa. Umuntu uzolothi hey 23 bathi kwathi kumhla ka22 abantu bathi 23. Yikwenze njani baphambanisa izinsuku manje? Hayi sobuye sikhulume le. Sikhulume kakhulu ngenhlangakazi. Sakhuluma okwakwenzeka enhlangakazi. Ngekulama sabatha adlule vele siphezulu kwa inhlangakazi la kuqhamuke khona izinto eziningi imithetho yini kwaqhamuka obuNazaretha ebuqhamuka inhlangakazi. Yebo. Yeah. Mfundisi ngithi nje nathi mase sibuka isikhathi sesithe ukuhamba hamba. Umlando ngithanda singene ngoba indaba yeSabatha njengoba kuyisabatha nje Asixolise bekhona umsinjwana la besingasawuzwa kahle ongene ngembobo kwangena into ngopotsho nje sathi sihleli hawu kwase kukhuluma amanye amadoda endlini ukuthi awusekwenze njani futhi manje. Mfundisi iSabatha namhlanje. iSabatha uma sihlehla sibheka ubuNazaretha uShembe efika la amaNazaretha nawo behamba ngesonto uSandelo kanye namaKristu. Kwahamba kwafika isikhathi la kwase kuyajika. Kwajika amaNazaretha sathola ukuthi asengene eSabathini. Kunjalo. Uma uShembe efika ngenhlanhla wahlangana noNkulunkulu uqobo lwakhe. La ehlangana khona noNkulunkulu uqobo lwakhe. Kwase kufanele abe nako konke okungokaNkulunkulu. And njengoba efika nje wayothatha imithetho kaNkulunkulu eza nobuNkulunkulu mase efikile uNkulunkulu wakhumbula ukuthi uzosebenza nabantu ngelinye ilanga abantu bayona. uNkulunkulu kuyabathanda abantu. Lolu suku leSabatha bathi lingumkhosi wentethelelo. Salenzelwa umenzi wethu. Lungumkhosi wentethelelo. Salenzelwa umenzi wethu. Ngiyacabanga ukuthi ngokuthanda abantu wagcina uNkulunkulu ethi nalolu suku eseqhubekile eseqalile ukusebenza. Wayesethi ke ngibanike nabo usuku lwentethelelo ngoba labantu abami. Yes. Ngokuthola la uma siya emlandweni siyathola ukuthi kuphakameni ngo1922 kwake kwaba nenkinga kufanele kuphuma umhlangano wangaphuma ngenxa yokuthi abelungu babenqabe nepermit benqaba nepermit nje abelungu kanti uShembe
sekubona ukuthi no nakho ukuhamba izinsuku ungaphuma umhlangano kwenze njani abelungu basincisha ipermit ngathi izitha zazemvukela kakhulu kuleyo nyaka loyo kwakunyaka omubi kakhulu ngoba ngaleso sikhathi weseqala ungenisa umfula ungenisa ukhuphuka eminye ingenisa yehla babona ukuthi njengamanje ngoba ngayona ipermit le awuyazi ukuthi ayichaza ukuthini kwakuyindlela nje kumvimbela sikubonile kwenzeka kakhulu khathini sesikhona nje izolo lokho sikubonile kwenzeka nangalowo nyaka ka1922 kwakunjalo lapho khona sethi inkosi sikelela ubaba noma ezule izintabeni engenayo indawo yakhe la emahlathini ngoba siyathola ukuthi ngalowo nyaka ubaba mkhulu kukhona isikhathi la athi mayisebona khona ipermit bengayilethi enkantolo ngoba abafundisi bemvalele nangaphandle kwabafundisi engathi kwakubhilite novuvatha kwa uvuvatha wawusekhona kuphikwa nangawo kuthiwa uma nikhuphuka entabeni abantu nizofa abantu bazongena uvuvatha so ushemba kangakhuphuki ngoba mayikhuphuka abantu bazophathwa umkhuhlane bafa ngaleso sikhathi nje yayinkulu nempi noshembe ngala enqabile namaNazaretha kufanele kusho yonke lemithetho ecishe ifane nale esike sayitshelwa nathi kwase kufika isikhathi la khona ubaba mkhulu wathi cha ake sithandazeni sibuze uNkulunkulu ukuthi soneni yini soneni kangaka nakho sinqatshela ukuthi senhlangakazi uNkulunkulu yini lesimcunule ngayo ngiyakhumbula lapho ukuthi kwathi makuthandazo waqala wathi zakhiwe imbali zasezihamba wathi ayiboshelwe einsikeni angaze yipi le indlu yamakhosazana ahlala lapha amakhosi angaze esipholi kodwa khona indlu khona ikhona lapha kwakuboshelwa khona imbali wasethi akuthandazwe kwathandazwa ebusuku kwakhona insizwa ekwathi mase kusebusuku yasiyaphupha mayiphupha lensizwa kwakhona umbono ubonayo uma kuvuka ekseni ubaba mkhulu useyabuza usethi njengoba kade sithandazile akekho yini oke wabona uNkulunkulu ebusuku amchazela ukuthi kwenze njani hayike kwaba khona ke insizwa yakamcineka insizwa kamagobondwane ubaba wakhe wakuthiwa umagobondwane yase yaphaphama yathi ibone phezulolwandle kumingilosi lengilosi biphethe inkembe ebukhali ithe zisicaphuna emaphepheni kaPetros Dlomo njalo ngifanele ngisho lento kungathi sokhuluma ngathi ngangikhona ngo1922 ngikephi amaphepha kaBaba uPetros Dlomo lawo imbhalo kaBaba uPetros Dlomo njengoba sihlale sisho sithi kunembhalo la ekhaya amaNazaretha nje ukuthi wona angayi embhalweni imbhalo kaBaba uPetros Dlomo lo njengoba ngihlala ngithi asikhumbule noSantabethu so uthi kumfoka kamcine kubone ingilosi imphezulu kolwandle iphethe inkembe ebukhali ithe isuka lengilosi yayisibeka unyawo lawo esihlabathini isuku olwandle olunye yalibeka esihlabathini ithe malibeka isihlabathi sabaleka sonke sayocasha emahlathini ayiseduze kolwandle kwase kuvuleka umselo omkhulu uthi wase yaphaphama wasethi ubaba mkhulu ngiyabonga mntanami inkosi kubusisa umhlangano uyaphuma uthi ke emva kwalokho ke wase etshela ibandla lonke ukuthi imthwala yabesobhokweni uyaphuma umhlangano kwase kuba ukuphuma komhlangano ke yayingakafiki njalo akafiki ipermit uthe asibuza uNkulunkulu uthe mayiselichaza umfoka kamcineke iphupho lakhe wase yabona ushemba ukuthi cha useyithumela ingilozi enkemba usethi asihambeke manje sesiyaphuma ke manje sibheke emhlanganweni ngoba ingilosi ezobe ihamba nathi ingilozi iyona ezosivikela isifikile ubonile ithi mayisuka phezulu kolwandle susunyawo libeke esihlabathini sabaleka isihlabathi wabothi isekuyiyona ushembeke uyena owaziyo ke ezasezulwini hayi ngempela wase ukhipha umhlangano wahamba umhlangano indaba ke ka1922 kuya ngokuthi ke abanye bayilula abanye bemfishane kuthiwa kwathi makufika eintuthwaneni kwase umisa umhlangano khona ubaba mkhulu
wathi mayumise emhlanganweni eintuthwaneni uphuma ekuphakameni ngakathi ngakafika eintuthwaneni awuhambanga ngo main road wawukhipha wahambisa emahlathini wafohla ngoba ebalekela izitha lezi ezohamba igijima mhlambe ziyompimpa futhi ukuthi hey nampa labantu sebephumile ipermit ingekho so wahamba ngeindledlana le uhamba uthubeleza wathi mawufika eintuthwaneni waseyawumisa khona twebusuku kwaduma izulu wafika enkulu imvula mayifika imvula ngoba bagoba khona bakama dokodo kwafika enkulu imvula ila kwafika khona inglosi ke futhi kuyena ebusuku isilethe usuku lwesabatha ngizama ukuveza la isignificance noma ukubaleka kwendawo yaseintuthwaneni la besithi masisuka khona siphuma bese sifike siyama eintuthwaneni kwenziwa amatiye kuhlalwe phansi ngoba nakhona sikhathi kusuka ekuphakameni kuzofika isabatha kwafike kwamiwa khona eintuthwaneni mhlamba sichaze babusambuthi ukuthi eintuthwaneni imaphi eintuthwaneni umudlula la kuthi semathinini khona uzokwehla kuthiwa isitobhini sakhona ngamakhalamu kangidi kunesitolo yes kunesitolo mawuphuma nje udlula eMbeka konkosi sekuthiwa ikephi konje eMbeka manje sekwaba nelinye igama hayi tempele lashintsha igama ngisakhumbula imbeka kuseyisembeka umuzi wenkosi yes umuzi wenkosi yamaqadi udlula khona usuku usubheke eintuthwaneni wafika ke inglosi ke yakhuluma noShembeka imnika imithetho yesabatha waseyadlula ke umhlangano mawusuka eintuthwaneni ilabe ehlangana khona nesikhonzi senkantolo siphethe ipermit sithi sihambisa sisuka endwedwe enkantolo sithi sihambisa ekuphakameni siyobanikeza ipermit ukuthi umhlangano usungaphuma kanti vele usuphumile wahamba kumhlangano wazwafika inhlangakazi ila ke inhlangakazi ke ubaba omkhulu afike watshela khona namaNazaretha ngesabatha ukuthi abantu abami kunento esayithukusa la kulentaba nobaba sayithukusa la kulentaba lento esayithukusa la kulentaba isabatha isikhathi selilahliwe isabatha emhlabeni sase silithukusa isabatha wasiyalichaza ke isabatha elichazela ibandla ukuthi liyini isabatha uma ngigcina isabatha waseyachaza uba ngigcina isabatha nyothi manicela uNkulunkulu anizwe njengoba usho umthandazo ukuthi yokufana okufa uma ungaligcina isabatha uma nicela uma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu nilethe imnikelweni ngenjabulo emzini wasekuphakameni akayilalela imthandazweni noma ngagcina usuku lwesabatha so uIsabatha wasiyabatshela izinto ezinhle ngesabatha ukuthi kuyokwenzeka ukuthi isabatha liyaphilisa wangakushiya futhi ukuthi isabatha liyabulala usethi ke kodwa ngiyasaba abantu abami ukuthi lento lesivumelwano libuye isabatha uJehova sibuyisele isabatha ngoba uma seniliphula liyobulala nina kanye nezizukulwane zenu usho njalo uthi uNkulunkulu uma eletha into kubantu emhlabeni ayibuyi buya lemumva yes iyaye ukuthi labo bantu uma beyiphulile leso sivumelwano sabo phakathi kwabo noNkulunkulu bese iyababulala mhlambe siyogcina sicaphulile encwadini kaJeremiya 17 siqale nje lapha ku19 sifunde yonke sesifike ku27 ayifunde ngoba ikhuluma yonke into eyokwenzeka uma ugcina isabatha usho kanje kimi uJehova uthi hamba ume esangweni lamadodana abantu angena ngalo amakhosi akwaJuda aphuma ngalo futhi emasangweni onke aseJerusalema uthi kuwo zwanini izwi likaJehova nina amakhosi akwaJuda noJuda wonke nani nonke nakhile eJerusalema eningena ngalamasango usho kanje uJehova uthi xwayani ngenxa yemphefumulo yenu ukuba ningathwali umthwalo ngesabatha ningawungenisi ngamasango aseJerusalema futhi ningakhiphi imithwalo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha
ningasebenzi imisebenzi kepha lungcoliseni usuku lweSabatha njengokuyala kwami oyihlo nakubo bengalalelanga bekanga izindlebe kepha benza lukhuni intamo yabo ukuze bangezwa balaywe. Kuyakuthi uma ningalaleli nokungilalela usho uJehova ukuba ningangenisa umthwalo ngamasango alomzi ngosuku lweSabatha nilungcwelise usuku lweSabatha ukuze ningenzi ngalo umsebenzi. Lana ke ukhuluma ngokuthi kuyokwenzekalani uma beligcina usuku lweSabatha. Uthi ke baneligcina kuyakuthi kungene ngamasango alomzi amakhosi nezikhulu abahlala ezihlalweni zobukhosi sika Davida bekhwele izinqola namahashi bona nezikhulu zalo abantu bakaJuda nabakhileyo eJerusalema nalo muzi uyakuhlala kuze kube phakade uma nigcina iSabatha. 26 bayakufika bephuma emzini yakwaJuda nasemaphandleni aseJerusalema nasemazweni nasezweni laseBenjamini nasemahlanzeni nasezintabeni naseningizimu belethe iminikelo yona yokushiswa belethe iminikelo yabo yokushiswa nemhlatshelo neminikelo yempuphu nenhlaka befika neminikelo yokubonga endlini kaJehova. Ingakho ke encwadini yeSabatha ethi iminikelo yenu ngeke yamukeleke uma ningaligcini usuku lweSabatha. Kepha uma ningalaleli ukuba nilungcwelise usuku lweSabatha ningathwala umthwalo lapho ningena ngamasango eJerusalem ngosuku lweSabatha ngiyakuphemba umlilo emasangweni alo uqede izindlu zamakhosi eJerusalem ungacinywa. Ingakho ke ngelinye ilanga komunye umuzi ngeke ngisho ukuthi wapi kodwa ngisihlobo nawo la ngena izulu khona. Mase lingenile mayobika enkosini ulangaphuma Scotland nabo lothwala abahangula lithi bantu abami ukuthi nina nibasumlilo ngeSabatha anicisha umlilo ngesikhathi ngeSabatha ingakho ngena umphezulu. Ayazi amaNazaretha ukuthi uma ungacishi ngesikhathi kuyaye ukuthi base kuduma izulu alivikeki liyangena kanti emzini weNazaretha alingeni izulu lingena nje ngoba sehlule kokugcina iSabatha kuthiwa ke kuyawubasa umlilo emasangweni alowo mzi. Ayi mfundisi ngiyayithanda uma siyibeka bese siyisekela ukuthi njengoba ucaphuna iBhayibheli kuvela khona lekuthi la lingaqali ngoShembe iSabatha into eyayivele ikhona so uShembe mayethi kwathi mabe beliphula sebelona sasesithatha silithukusa okuyimfihlo le iSabatha into okuyiyona esixhumanisa nomdali ngqo iSabatha sithi masikhuluma uma sikwazi ukuligcina naye ashesha sizwe uma sikhuluma so ngiqedele le yasenhlangakazi ukuthi lifika uma selifikile iSabatha ngoba u1922 lo January phezulu kwentaba inhlangakazi ubaba mkhulu ke ibandla seliyakhala mayithi uyasaba ukulinikeza iSabatha ngenxa yalokhu ukuthi uma niliphula ngoba wayazi ukuthi abake baliphula phambilini wenzani uNkulunkulu kubone so uma nani nginika iSabatha sisilivuma bese ngoba linezivumelwano namhla wenze izivumelwano sokuthi akuhlala endlini kaJehova kuze kube kupheleni kwensuku zakho lisivumelwano iSabatha njengoba eqoqa ibandla nje kufanele kwenziwe isivumelwano ukuthi niyavo hayi ukuthi kwakuyizivumelwano salaba ahleli nabo phezulu kwentaba isivumelwano seyizukulwane bonke abezayo ngemuva bayizukulwane ezibophelekile kulo mthetho weSabatha uma ke sekwenzeka lonakala siyoyibonela nathi ukuthi sekonakele kukonakala yonke into so la kala ke ibandla lancenga ukuthi no alinikwe lasho lethi liyozama ukuyigcina lemthetho wayese ngempela ke uShembe sethi kulungileke yosathi sakhiwe isivumelwano noJehova emva kwalokho ke wayethi abantu abami usevumile uNkulunkulu kulungile soligcina iSabatha usethi namhlanje ke leli joka sengilibeka phezukweni laleli iSabatha angazi ke sokwenze njani ngosuku lwesonto ngoba lolu suku lolo kade sihlangana ngalo seliphelile ngeke siphinde sisakhonza ngalo kwase kuba ukufake kusuku lweSabatha ngiyakhumbula ukuthi kwathiwa before kwehliwe kuze kuphakameni sathe sithunyelwe isigijimo ukuthi siyobike kuphakameni kwababesele egcikile okuyisiyobachazela ngeSabatha ukuthi ngeke
baswa ngeke kusaphekwa kuzokwenziwani kulungiselelwa kanjani basentabeni nje awekho phela ama cellphone ngaleso sikhathi sekufanele ke kuthunyelwe isigijimi esiyobabikela ekuphakameni ukuthi kufanele benze njani la kafishane singasho ukuthi lafika kanjalo Isabatha kwaba nesivumelwano phezulu kwentaba ngoba abanye ngazi ukuthi uShembe nje wavele waqhamuka nje esikhaleni nje akwazi ukuthi yonke into kuleli bandla inomlando engathi mntakaSambothi khona abahlubukayo ngesikhathi makufika Isabatha oh yes kunjalo abaningi impela nje abahlubuka bethi hawu wahamba ngisho abafundisi yebo abakhokheli nabashumayeli khona bahamba kwathi ubabamkhulu usehlubukile kwathiwa hawu uShembe usebuyela kulokhu futhi manje inganisa abathala abethelo sizokhumbula phela ukuthi uke washo umfundisi wathi uShembe wayingahambi nje nabantu wayithathe abafundisi ayihamba nabo babefundile kwakwabantu abanye ibackground yabo iubuKristu ombathi umfundisi uDengcobo nabanye babephuma emabandleni omfundisi wasefrayed omngoma othabethe abantu akokwavele kwabantu abaphuma indaba kaNkuluNkulu babeyazi manje uma uShembe sekhuluma indaba yeSabatha bona basabambe lokho ababekutshelwa abelungu ukuthi cha Isabatha la bethelwa Isabatha seko manje uShembe mase eyiqondisa lento eseyibuyisela endaweni yabo bathi usehlubukile bona hayi bamshiya phansi kanti udlala ngabo bahamba iyasala kodwa lenqola iyaqhubeka nababeqhubeka obunye ubungozi njalo njoba sike sakhuluma ngesonto ngeSabatha edlule ukuthi imfundiso ayibuye zibanga inkinga kwesinye isikhathi kuhle ukufunda kodwa imfundiso ayibuye ibanga inkinga kwesinye isikhathi ngoba ngike ngasho futhi ngithi ngaliSabatha edlule ngathi esinye isifundiswa sathi kumina masikhuluma indaba kaShembe sathi phela nibuye nikhumbule ukuthi uShembe wayengayange ubabamkhulu wayengayange esikoleni engabo ethi kunzima iyahlupha lento ukuthi ubuye ukhumbule ukuthi wayengayange esikoleni ngoba ugcina usuyibuza ukuthi esikoleni ikhona ingilozi yasezulwini ehlele ema-office noma mhlambe i-school governing board lesi sakhona siqhamuke ezulwini ibihluphe hayi ihlupha kakhulu umfundisi ngoba manje uShembe sesemkala nangesikole ukuthi hayi kwakufanele nalaba engikhuluma ngabo bamkala ngesikole kwathi hayi ngeke phela bona bayifundiswa bona babeyifundile indaba ngeke uShembe kuqhamuka uShembe manje aqale phansi azobabuyisela emuva kunendaba la ngeke ngayisho last week angisazi ipage noma ngizolibheka kahle ipage la le ndaba le bese sibuye futhi singena kuyona kahle yona leyo kufunda njalo uShembe ekhuluma ngendaba yesikole ubuhle nobubi besikole uShembe wayikhuluma ngapha sikhulumile indaba yasenhlangakazi sayikhuluma indaba yokufika kosuku lweSabatha enhlangakazi miningi imithetho eyafika lapha entabeni izinto eziningi zayiqhamuka khona entabeni enhlangakazi ngizobuye futhi mhlambe masibuya ngale kwehora lesihlanu sizoba nomshumayeli uZuma kukhona umshumayeli uZuma bayamaza omunye waseHlomani owahamba nobabamkhulu ube umfana nje ukhulele kubabamkhulu wazoba igenge yobaba uShoba abantu abazi ubabamkhulu kahle wazohamba nelanga sambona nathi umbonile simbonile ngikhumbula ngelinye ilanga kuyisikhumbuzo ebusuku sathi siyezwa ungamniki lo akwazi ukuziguquguqu nje lapha empobheni phambili hawu ayike ciccineni hayi wagcina ekhulumile kanti thunga anganikwa nje ingoba usuka khulume lezi zinto lezi mhlambe ezinye zazo lezi sozizwa ezikhuluma kule nkulumo esoyidlala kokwane isikhathi la kade kungasafanele ikhona abantu abakhuluma lezi zinto lezi ukuthi ubabamkhulu wathi bonakala ukuthi manje usibuyisele emuva
umusaya lapho. So ngiyamkhumbula umshumayeli uZuma sifika kwakhe kaSayimani ngalesikhathi engasahlanganeli namaNazaretha. Umshumayeli uZuma uhambe sehlala ekhaya. Masifika kuyena nensizwe engangihamba nayo. Kwabanzima ukuyokhuluma naye. Ethi umshumayeli uZuma esho kuthina ethi hey angizanithembi nina namaNazaretha and ubaba mkhulu sengikhiphile kunina ungikhiphe kaningi kunina wathi angihlukane nani ngoba uma lo ngihleli phakathi kwenu ngeke ngifike la ekhona. Yabona umuntu omdala mayikhuluma kanjalo wenza sayibuza ukuthi kanti kwenze njani phakathi kwethu yini lesethena uthi ubaba mkhulu uthe angiphume phakathi kwenu ngoba mangilibele ukuhlala nani ngeke ngifike la ekhona. Angithi uyabona uNkulunkulu ukuthi lo muntu uyayazi lento engayishoyo nina senikwazi ukuyikala ukuthi lokhu uyekwenza ngoba engafundile kanti le ndaba yayiqhamuka ezulwini iqhamuka kuNkulunkulu ingadinge ephepha ingadinge ethisha kodwa idinga ingilosi lasezulwini iqhamuka direct kuNkulunkulu. Ushemba uthi uNkulunkulu anginitshele abantu abami ukuthi qhamuka isifundisa sithi incwadi iBhayibheli lithi noma esikoleni kuthiwe bese sibefuna ukuyishintsha lento bayibeke ngenye indlela kanti yena uyithatha direct. Enye into leyo mfundisi ekufanele ivele ukuthi uShemba kathunywanga iBhayibheli kunjalo. uShembe wathunywa uNkulunkulu uhlangane noNkulunkulu uqobo lakhe engakakwazi ngisho ukufunda wahlangana noNkulunkulu manje na kusho ukuthi ukwazi lo okhuluma eBhayibhelini kakhulu kuneBhayibheli. Yes Khona into oyishilo khona manje babusamboti ukuthi sivumelwane lesi la khona lakugcwalisa khona kule ncwadi kaIsaiah 56 singayifunda ku4 ngokuba usho kanje uJehova ngaba asiqale khona la uJehova ngabathenwa uthi abawagcina amasabatha ami nabakhetha engikuthandayo nababambelela esivumelwaneni sami. La kuyagcwaliseka ukuthi lisivumelwane phakathi komuntu noNkulunkulu aliyona into ongayenza noma kanjani. Ngiyakhumbula ukuthi ekuphakameni angazi asikhumbuzana. Yes ekuphakameni mungena ukhuphuka la kuthi 320 khona manje. Oh yes kwakunesihlahla lapha esikhulu umuza ngalapho ngithi kwakwesomqokolo emqokolweni babefika abantu abaqhamuka eThekwini afika khumula icathulo zakhe ayishiye phansi kwesihlahla nesikhwama sakhe akhipha uMnazaretha wengangeni kuthiwe la ungangeni nomthwalo. Bazokhumbula esasinabo izolo lokungama 60s ngokufika kubekwe lapho namhlanje intando kaNkulunkulu sesiyahlisa sibuka ukuthi ngoba bazontshontsha ubuyisaphi yonke lemthwalo manje uNkulunkulu usezohlehlisa nomthetho ngoba uthi akungenwa nomthwalo. Uthi ka umunye awubekwe ehlombe ngengizwe khona amadoda agadile agade emasangweni ungawubeki umthwalo ehlombe lithi iBhayibheli akungenwa nomthwalo ukuthi usehlombe noma ulemhlelo umthwalo kusewumthwalo ongangenwa nawo. Yingakho bethi mabefika njengesuka komashu abaseThekwini bebefika babeke phansi kwesihlahla angena umuntu esephethe isihlabelelo sakhe neBhayibheli nesicephu egqoka uMnazaretha. Ngiyafisa ke ukwazi ukuthi uma sesingena sesiphethe isihlabelelo sakho usuphethe nesikhwama ingilozi egada amasango ngoba kuthiwa kuneyingilozi egada amasango. Yes ziyengabhali uthwele ngeSabatha wena. Ezinye zezinto ofuna siyibhekisisa ukuthi ngelinye ilanga enkonzweni ngithe uma uhamba ngendlela noma ngakuthiwa uyagijima noma ngakuthiwa uhamba kancane wokubukisise inyawo zakho ukuthi ziufanele ukhaphethe wala uyongena khona. Yes azinalo inuthuli bese uyibheke wena qobo lwakho ukuthi inhliziyo yami abantu engiyakubona la ngiya khona inhliziyo yami iyafana nenhliziyo yabo ngoba la uyakhona usukutshela ukuthi kunje. Yes Ngakho ke noma imaphi la uhleli khona
kakhulu kulesikhathi esikusona sokuhlukana yes ke sihlukane kodwa sibheke ukuthi konke ushembe akutshelwa uNkulunkulu ngesikhathi ezonikwa obuNazaretha la ngihleli khona kuseyiko yini okwakhulu uma ngeseyiko siya la ushembe asibizele khona yini njengoba asho umshumayeli uZuma wathi ukhishiwe ngoba lo amuzwa emtshela ekhuluma usethi thina ke ngiba ngikhuluma ngami thina asenzi khona lokho ushemba ekushumayela usethi phuma phakathi kwalabantu ngoba bazongcolisa ngikhumbula ubaba uShoba 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 kade akhe ngisho ukuthi kade akhe ngoba umuzi wakhe ukhona la kaNgcolosi emshazi kaNgcolosi ubabushoba umuntu omdala kakhulu ngoba ngathi wena mangibona iID yakhe ngaqala ngagcina ukubona iID yomuntu ebhala u18 bani iID yakhe 1895 ubabushoba womunye umuntu ohambe emhlabeni kabili ehambe ebuya okwesithathu wayesehamba ngempela ngithi beku 2009 ngoba kulezi izigameko uhambile wabuya wathi ushemba kazo lungi wabuza ushembe ubaba omkhulu kuyena wathi shoba ushoba ekwazi nokumlingisela ke ethi wayinezwe encane amlingisele ngishizwe yazi abantu abazubaba omkhulu ukuthi wayikhuluma kanje uthi wangibuza ubaba omkhulu wathi shoba lo umgidi lo sagidwa inhlanhla uthi kuseyiwona nje lo sasugida abuyele emhlabeni uhambe yolungisa lo mgidi lo ngizobuye ngikulande ushoba ka leyo ndaba wayengayithandi mayexoxa ngoba eyayimfikisela inyembezi ethi mina ngaphuma ezulwini sengifikile ejakazi ukuthi iyophinda izuzeni leyo nhlanhla ukuthi aphinda afike lapha ya kodwa uthi ke warojwa ilanga inkosi ilanga yamrobho ngoba kwabe seqhamuka inkosi ilanga engasafuni ukuphindela emuva uthi ngimile emasangweni ngiyazizwa igubhu ziyakhala ngicabanga ontanga ngicabanga bonke abantu engikhule nabo ukuthi sengizobabona bonke ngiyajabula manje ukuthi ngiyakubona uthi wathi awushoba yini lesemva kwakho uthi ngathi mangiphenduka ngaphaphama esidumbini sami kwamphinda futhi okwesibili waphinde wahamba emhlabeni waphinde wabuyiswa futhi uthi ke esebuya ubuyiswa ilanga ke lona uthi kwakhala indodana yakhe endala kakhulu ewayivela athi umfana wami omdala uyena wangibuyisa mina ngaba ngisekho uyazi umuntu siyakulwela ukuthi singafi khona umuntu ophathwa kabi ukuthi wabuyisela emhlabeni lento ezenza uyibuza ukuthi kanti kunjani la kiwa khona kodwa ake sithi ukudlula esihlabelelweni imfundisi sike sikhulume singabe sadlula nasesihlabelelweni sizothi ukudlula esihlabelelweni bese sibuya sizoqhubeka nayo indaba Hawu masibonge isihlabelelo lapha inkosi yethu Simakade sizwa umfundisi ungubane lo ongasekho obekhona la emzini wasePhakameni umfundisi ungubane ubedume kakhulu ngakho ukuhlabelela lokho nakho ukushumayela kodwa mase ziyangase sithi sikhumbuleke sikhumbule kuPhakameni sikhumbule ngisho ngithi sikhumbule noSanta sikhumbule abantu abangasekho kodwa siyabonga ukuthi amazwi abo asekhona uNkulunkulu usasigcinele bona yasiza nalemshini yafika ngoba namhlanje amazwi abo noma bengasekho phakathi kwethu kodwa amazwi abo asaloku egcinekile khona sivale la besisakhuluma ngeSabatha kade ngikhuluma ngobaba uShoba ukuthi wahamba wabuya
kodwa engathandi kodwa wagcina ebuyile wagcina ehambile ke kodwa ke egcineni ngo2009 okwabantu ke labo ababetshelwe uShembe uqobo ukuthi uba umshumayeli waseHlomani uZuma ngithi njoba kade ngichaza ukuthi naye watshelwa ubaba mkhulu ukuthi konakele emhlabeni ushoba naye futhi watshelwa wathi wakonakele shoba awukuthi kuyolungisa ngizobuye ngikulande nangempela bagcina behambile esithemba ukuthi bakhona la uShembe ekhona khona mfundisi sisesabathini isihloko kahle besithi isihloko sethu sanamhlanje obuNazaretha amasiko sikhuluma ngamasiko obuNazaretha okuyisabatha elinye lamasiko obuNazaretha sase sithi ke isabatha lisivumelwane yes isivumelwane ke sifana nokwenza isithembiso isithembiso ke siyahlonishwa eke siphinde sicaphune incwadi kaMshumayeli uMshumayeli 5 verse 4 ithi ke lencwadi lapho wenza isithembiso phambi kaNkuluNkulu ungalibala ukusifeza ngokuba akathokozi ngeziwula feza lokhu okwethembisayo isho njalo lencwadi feza lokhu okwethembisayo uselapho umfundisi ngikhumbula sikhuluma kakhulu ngesabatha kuningi khona ubaba mkhulu wancikaza wawayala amaNazaretha ngomthetho wesabatha ethi uyasaba ukwanika sengikhunduza ukuthi ngikubona uphethe iQuran ngisho ukuthi siyafunda incwadi nazo siyindlalile siyafunda khona neQuran kwiQuran isabatha likhona kakhulu kukhulunywa ngalo kakhulu ngikhumbula ngoba ngike nganenkinga mangifunda incwadi yeQuran ngithi mangiyifunda iQuran ngithola isabatha khona bese ngemasulmaneni ngiyowabuza ngalo abengilahlaka isikhathi esiningi angilahle kakhulukazi lawa amandiya akukhomba asho lokho ekugcineni ngaze ngathola umfundisi wamasulmane uSheikh Ibrahim Isaac wasemaranhini ngaze ngiyambuza ukuthi ayibo Sheikh ngithi mangivula iQuran la bese ngithola isabatha kwadalwa yini ama Muslim angaligcini isabatha useyangichazela uthi no isabatha nje ubulibona kwiQuran umprofeti uMuhammad wafundisa ngesabatha kodwa iyodwa into angazange ayenze wanqaba isivumelwano noNkulunkulu ngesabatha ngenxa yokuthi abantu ayihamba nabo noma ayephakathi kwabo wasaba ukubanikeza isabatha ukuthi benze isivumelwano noNkulunkulu ngesabatha ngenxa yokuthi wayibone into eyenzeke kumaJuda ethathe isabatha aseyaliphula so uyakwazi njengoba uShembe ayisiyala enhlangakazi ngemayelana nesabatha ethi mangilinika omanike naliphula liyabulala isabatha aliyoshaya nina kuphela liyoshaya nezulwane zenu so umprofeti Muhammad mayibuka abantu ahamba nabo wabona ukuthi no ngathi umsebenzi engwenzile uzolimala wayise ethi ke isabatha encwadini le ethi imithetho yishumi kaJehova khona incwadi engayibhala ethi imithetho yishumi kaJehova yakutholakala kwaAdam's books kodwa ngike ngadlula khona angayibona ngazi noma amakhophi asaphelile yini kodwa ithi imithetho elishumi kaJehova abayifuna bangayibheka khona amakhophi kumina sangiphelele uthi ke uSheikh Isaac wayesethi ke umprofeti amasulmane azoligcina isabatha uthi ngezikhathi zakhe laligcina isabatha umprofeti uMuhammad kodwa amasulmane ayengabophezelekile kulo ngoba ayengenaso isivumelwano noNkulunkulu kodwa wayelazi base beyaligcina uze athi kimi ngithi mina amasulmane ngwabuzile mina angitshela ukuthi walishintsha uNkulunkulu isabatha walibeka kulesihlanu ingakho uthi hayi abakutshela lokho banephutha pho uma alishintsha yindaba nathi nalamhlanje isabatha silibize ngesabatha kuthiwa sabt ngesiArab makukhulunywa ngesabatha kuthiwa sabt uthi phela kwakufanele ulesihlanu kungathiwa usuku lwejuma ngoba ulesihlanu bona bathi ijuma
okuchaza ukuthi usuku lomhlangano bese kuthi ngeSabatha bathi iSabatha moya kulamazwe waseSaudi koSaudi kusetshenzwa kugcinwa ngolesine uLesihlanu neSabatha lisetshenzwe bese kuqalwa ngeSonto. So uma uyangibuza kusho ukuthi uma kunjalo pho lahlehlela usiyangichazela ke uthi uLesihlanu njoba kuthiwa usuku lokuhlangana njoba usuku ubona kuyohlangana kusuke kuhlanganelwa ukulungiselela iSabatha. Kukhona izinto ezisuke ihlangana imphakathi leyo bese iyaxoxa mangakhona izinto eziyinkingi lingangeni iSabatha lezi zinto zingalungisiwe. It's either kunengxabano kunento ethile kodwa bayahlangana bese beyalungisa ukuthi angangeni iSabatha ukuthi liyalungiselelwa babehlangana balilungiselele nezinto ezizokhulunywa ngakusasa eSabatheni. So ngizama ukuveza njalo iSabatha ukuthi iSabatha akuyona into entsha eyayiqhamukelana noShembe likhona siyafunda ngale eBhayibhelini noma incazelo efana nale uShemba ayichaza kanye nomprofeti uMuhammad ihlambi ingekho andikungekho ukuyala abantu ubuhle nobungozi balo kuba ngathi usuku nje ukuthi usuku lokusonto abantu bayahlangana basonto usuku lokuhlangana kukhunjuzwane kuvuselelwe imithetho kaNkuluNkulu kubantu ihlezi kuzihlezi senhlizweni ngoba akulona usuku nje kufanele ukuthi nje kuyohlangana kuculwe angazi kwenziwani kodwa elokuvuselela imithetho kaNkuluNkulu. Mfundisi emgodleni yakho lapho ngiyabona uyaphequlula ngathi khona okuphethe mhlambe elokhuzeni la emthandazweni weSabatha khona la kucaca khona ukuthi mokukhulunywa ngeSabatha aliyona into entsha. Lendlela uShembe wafika uma kuthiwa wasibuyisela kuye ekwedukweni kwethu ngenye indlela sike saduka sangaligcini iSabatha. Ithi ke incwadi yeSabatha wasibuyisela kuye ekwedukweni kwethu emthethweni wakhe ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba sasingabatwana bakhe kade. Ngenye indlela muthi yalalesisa kuthiwa uJesu Kristu inkosi yeSabatha. Manje na ke kunencwadi eningi muya ko16 lapha 16 John lapho khona ikhuluma khona ngokuthi uyocaphuna kokwami antshele kona. Iyacaca lento ukuthi leli Sabatha njengoba likade seliphelile ngoba khona into ekhona la sifunda Exodus 35 usho izinto ezenziwa ngeSabatha. Yes. Manje ngenye indlela akekho umuntu ozothi ugcina iSabatha engazenzi izinto ezenziwa ngeSabatha. uShembe mase efikile abantu khona sebelishintshile usuku ungelona. Kodwa okwakufanele ongenani kubonakala ukuthi bacishe bayiSabatheni ukuthi benze izinto ezenziwa ngeSabatha. Yes. Wathothi babasa umlilo lithi iBhayibheli ungabaswa umlilo ngeSabatha. Bathwala imithwalo emakhanda ungawuthwali umthwalo ngeSabatha likaJehova. Nansi ke indaba khona izinto ezikhulunywa abantu ukufundiswa lokho. Yes. Kwakushiwo umthwalo senhlizweni. Cha. Kwakushiwo icathulo, kwangashiwo icathulo, kwakushiwa icathulo ezisenhlizweni. Wayefihlela ba uNkulunkulu lento ekhuluma nabantu bakhe. Wayesetshela abantu futhi ukuthi usho inhliziyo. Wayefihlela bani? Manje na ke wasibuyisela kuye kodukweni kwethu emthethweni wakhe. Ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba singabatwana bakhe. Eke sicaphuna enye incwadi. Lapha ku Deuteronomy 23 asiqale ku 21. Isakhuluma ngesithembiso ngoba sikhuluma ngeSabatha ukuthi lisithembiso lizivumelwane. Yes. Mhlambe sowesifunde futhi indaba yesithembiso ngoba inkulu indaba yesithembiso. Mangiceda ngizofunda indaba yesithembiso uqobo lwasoke sona. Eke ngifundeke la 23:21 iverse. Na wenza isithembiso kuJehova uNkulunkulu wakho ungalibali ukusigcwalisa ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakusibiza nokusibiza kuwe kube yisono kuwe. Uthe umfoka Sambothi uShembe uthi uma niliphula leli Sabatha liyobulala lize libulale ngisho izizukulwane. Eke siqhubeke ke 22
kepha uma uyeka ukwethembisa awuyukuba yisono. Uma ungathembisile awunasono ngoba no ile nto yenziwa nje umprofeti Muhammad akathembisanga sesingena kule kade uyikhuluma manje ukuthi umprofeti Muhammad yena akathembisanga akanasoko isono songagcinisa abantu ngoba akazange asayine agreement noNkulunkulu. Eke siwelele ku-23 lokho okuphuma emlonyeni wakho uyakugcina ukwenze njengokwethembisa kwakho uJehova uNkulunkulu wakho esethembiso sesihle owasithembisa ngomlomo wakho. Isiphelele manje na ke zikhona izinto othi masuyishilo kufanele uzenze. Yes nakumuntu nje ngaphandle kaNkulunkulu masuthembisile kufanele usigcine isithembiso. Ingakho kuneyinkampani zikunikeza icontract wasayina le contract. Uma wenza isithembiso kuNkulunkulu usukusayina icontract noNkulunkulu ukuthi lento eyishoyo uzoyigcina. Uma ungasayigcinanga ke futhi kunama consequences akhona ukuthi lento le awusayigcinanga njengesivumelwano sethu. Yonke into ezivumelwano inobuhle bese iba nemphumela futhi uma ungasayigcini. Yes. Ngike ngasho ngathi kukhona incwadi la na incwadi Man of Heaven ngihlale ngikhuluma ngayo. Kukhona lento okhuluma ngayo ngisayifunda kodwa yonke lento ikhona incwadi nomngcwabo. Inkinga ukuthi incwadi yomngcwabo kwabantu bahlale bekhala bethi ayisatholakala. So ezinye izinto ezisencwadi nomngcwabo uyoyithola kule ncwadi le kaLizigana imbhalo kaBabdlomo selapho ngoba uLizigana ngiyasho ukuthi wathatha imbhalo kuBabdlomo. Kukhona izeluleko zokuqala zikaShembe eRosboom August 26 1933. uShembe wayiluleka lapho ikhona nale ndaba lekade ngisho yokufundisa izingane bese ziyahlubuka. Ngizoyiqala phakathi ngoba isikhathi asekho kahle hle. Khona la ithi khona akuwena yini akusewena yini ofundise indodana yakho kahle esikoleni na? Eqedeni kwayo ukufunda leyo ndodana yakho yathi uma ibuya yakulandela wena yise na? Yake yabuya ukuzosenga inkomo lapha ekhaya na? Noma yake yahambela amazinyane ezimbuzi yabambela amazinyane ezimbuzi ancela na? Ayizange ibuye yahamba yaya kwesinye isizwe yayosebenzela abafazi abangasibo onina namadoda angasibo oyise. Lagcwaliseka lelizwi lomlomo ongathethi imanga uJehova lokuthi uyakuzala amadodana namadodakazi kodwa uyokuthokoza ngawo ngokuba uyothunjwa. Deuteronomy wasekhotha Deuteronomy 28 verse 41. Namhlanje intombi yakho ikhuleliswa ikula litshinge phansi litshinge phansi njengamafinyila ngokuba kuyintombi yesithunzi. Intombi yakho namhlanje ikhuleliswa umlungu ayitshinge phansi njengefinyila ngokuba intombi yesithunzi. Konke lokhu uyakubona uphela amandla ungenakusho lutho ngokuba awukhonzanga uJehova wakhonza izitha zakho. uJehova wakuyekela khona lapho ezinyaweni zezitha zakho ziyakunyathela zikuxove njengesitini. Siyakulapha ekutheni uma singasaligcini izwi likaJehova njengoba senza isivumelwano nazo uyosiyekela 18. Sibona izinto zingasambeli kahle bese siyakhala sithi sigqilazwa amandiya sigqilazwa uNazaretha njalo. Enye yezinto leyo ukuthi silahle izwi lakhe lo owasiqoqa njengoba sihlangene sangabe saligcina izwi likaJehova. Khona incwadi imfundisi lapho ngibona ngathi khona incwadi osuyitholile. Ngifuna ukukhuluma ngesithembiso. Ngifuna ukusho ukuthi ungamesabi uNkulunkulu kwethu. Noma ungamethembi sibe senza izithembiso. Noma ungamesabi sibe sithi ukhona. Kodwa khona phakathi kwaloko uyabona amadoda amathathu athi ngeke sikwenze lokhu umthetho. Uma wenza isithembiso noNkulunkulu ngisho uhulumeni eshintsha umthetho uhlala kusona ngoba isithembiso senza noNkulunkulu isithembiso esichaba indlela yomphefumulo wakho ukuyofika ezulwini. Wenza isithembiso uShembe ukuthi njalo kanye unyaka uyoyisa abantwana enhlangakazi. Wanqaba uhulumeni wawukhipha umhlangano. Wawukhipha sithi ke le yesithembiso. Isithembiso lesi
esemqoka eswe ngathi sana esokwabiwa kwefa senziwe uNkulunkulu ithi ke la isithembiso asichithwa ngumthetho sihloko sakhona incwadi yabaseGalatia 3 ngiqala ku15 kuze ngoyifikisa ku22 bazalwane ngikhulumiswa kwabantu ngokuba kuyintando yokugcina yomuntu eyaqiniswayo akekho ichithayo anezele kuye ayichithwa akunezelwa kuyo manje ke izethembiso zanikwa uAbraham nenzalo yakhe akasho ukuthi ezinzalweni kungathi ngeziningi kepha kungathi ngeyodwa ukuthi nasenzalweni yakho enguKristu nansi indaba nansi indaba ngenye indlela lento ebekwayo la lento uNkulunkulu unika uAbraham umnika ukuthi lokuhamba phambili kuyifa lenzalo yakho ingakho uJesu Kristu eqhamuka ngaphansi kwenzalo kabani kaAbraham akuzoshintsha ngenye indlela ifa labo elabiwe ezulwini akuzothi ngelinye ilanga mase kuqhamuka incwadi ezibhaliwe izokusho mase kuqhamuka incwadi ezibhalwe ngokomthetho bese ayishintsha lokho ngoba kwenziwa bani uNkulunkulu asiqhubeka 17 kepha ngisho lokho ukuthi isivumelwane esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili esaqiniswa nguNkulunkulu hayi umuntu owavela kepha ngisho lokho ukuthi isivumelwane esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili umthetho wavela emva kweminyaka engamakhulu 430 awusesuli uze usichithe isithembiso noma uthi uvele eminyaka awusesuli ngoba senziwe uNkulunkulu owumnikazi wepeni okubhalwa ngalo leyo mthetho owumnikazi wengqondo enikwe labo abashaya imithetho 18 ngokuba uma ifa likho yakhuluma ke manje ngokuba uma ifa likhona ngokomthetho alikho ngesithembiso kepha uNkulunkulu umnikile lona uAbraham ngesithembiso ngenye indlela kungenzeka ukuthi wengeyona inkosana yes kodwa wesenza isithembiso naye ukuthi mina uNkulunkulu sengiyakupha alisekho iphephe liyokushintsha lokho liyodabuka ukuthi liyakushintsha ngoba kwenziwe yimina uNkulunkulu okwenziwe ayishintshwa umuntu asiqhubekeke pho umthetho yini na wenezelwa ngenxa yeziphambeko sokonakele sebonile abantu bese kunezelwa ke umthetho kuze kufike inzalo enikiwe isithembiso umisiwe ngezingilosi ngezandla zomlamuleli kuyindaba umthetho manje ukuthi umthetho musungenelele isithembisweni laba babenikwa isithembiso kusekukhona lebe angazi mhlambe nala eNazaretheni khona lapho mhlambe isithembiso esasinikwayo singasifezanga khona mhlambe ingakho kunje mfundisi sifundile siphucuzekile sesiphambili ngathi kade sikhuluma ngoKhisimusi zolo lokhu sibona ukuthi sesenze uKhisimusi sesenza izinto angazange ushamba sifundise zona kunokuthi asifundise zona wayihlaba wathi singaze namhlanje thina siyayilanda lezi zinto sifaka zona ke manje aziwona nipoison bese siyabuza ukuthi yini inkinga mase sinenkinga sesishayekile ngala nangala kunokuthi sibuyele kuNkulunkulu sikhomba umsamo ke manje konakele umsamo asisho ukuthi konakele umsamo kaNkulunkulu manga kunomsamo ngoba ithina siphuma endleleni kuthiwa hayi yabo njengoba kunje indaba okwenzanga ukuthi emsamo sekhona abakutshela lokho uyabona inkinga iba yinye mukhomba emsamo yazi ukuthi inetwork yasemsamo ngeke isebenze uNkulunkulu engekho uNkulunkulu uphethe ama network wonke mufuna ukukhuluma noma ingane kuyonke into iphethwe uNkulunkulu akukho eke ngiqhubeke 19 ngumfundile 19 20 kepha umlamleli kasiye owamunye kepha uNkulunkulu umunye pho-ke umthetho uphambene nesithembiso zikaNkulunkulu na nankumbuzo pho-ke umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na cha nakanye ngokuba uma wawunikwe umthetho onamandla ukuphilisa ngempela ukulungisiswa ngakuya ngomthetho kepha umbhalo uvalele konke phansi kwesono ukuze isithembiso ngokukholwa kuJesu Kristu siphiwe abakholwayo
ukukholwa ke kunye ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma uswenza intando yomthetho akuseyona intando kaNkulunkulu leyo. Yeah. Angazi noma unenye incwadi khona incwadi kaIsaya la ukhona incwadi kaIsaya la mfundisi engicela ukudlula kuyona Isaiah 9 Isaiah 1 verse 2 and 3 it is izwani mazulu ubeke indlebe mhlaba ngokuba uJehova ukhuluma uthi ngikukhulisile ngiphakamisile abantwana kepha bangihlubukile. Hayi angime la ngifunde uverse 2 kuphela. uJehova isithembiso yena asikhuluma asithembisa sona akashintshile. Yebo ithini esishintshile uma sesishintshile thina kwasekuyonakala futhi mase sibone kunokuthi silungise indlela zethu ilento engisho ukuthi bese ngena abantu bese kuthiwa hayi indaba isemsamo cha yini konakala konke nje la kuthina konakala ake sibuyeleni kuJehova ke kulungileke asiyibeke leyo ukuthi konakele emsamo noma kunjani kodwa thina sihamba ngakho ke yini kuqala ngoba nayo indaba kufanele siyibheke sibhekele zayivumelwana ukuthi sisahleli kuzona yini ngempela ngoba kusizi kulokuthi sikhomba le kodwa sibe singakhombi lapha ya evumelwaneni uShembe azenza esazenza athina futhi angasho ukuthi ezenziwe uShembe ngoba uShembe wayidlulisa umlayezo sase siyavuma sathi siyakuyenza lento namhla wenze izivumelwano ithi mina engifunda leli verse nsuku zonke ngivula ihlabelelo namhla wenze izivumelwano angikhumbuza uJehova yothi yokuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho mhlamba abantu abayazi leyo ukuthi yokuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho ukuthi uyakugcina umthetho kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho iyona leyo esukisho makuthiwa yokuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Mfundisi namhlanje ngiyakubona semoyeni kakhulu ugijima nezincwadi. Yebo isekhona enye. Yebo ake siqhubeke baba siqhubeke sikhulume yona le ndaba yokuthi ngiyafisa ukuyikhuluma le kakhulu eNazarethini ukuthi njengoba sithi sikhumbule ekuphakameni sikhumbula obuNazaretha sikhumbula umsebenzi kaNkulunkulu sibuyela kuwona siyabuza sithi uNkulunkulu konakelephi ngoba esikhathini esikhona esikusona njengamanje asikhuluma iqiniso abantu abaningi baphatheka kabi lokhu okwenzeka nje wasikhumbule ekuphakameni nje ukhulumile umnikazi walokuhamba ngakho wathi kuza isikhathi senkokhelo enkulu akasonga ukuthi siyohlala siyibukele kodwa wathi siyawunyakaza sikhulume noNkulunkulu sibuze ukuthi konakelephi namhlanje umuntu uyabhekisisa konke esikwenzayo izinto akhuluma kakhulu ngazo ngiyakhumbula ngelinye ilanga sakhuluma ngaye Isabatha kwakuyisabatha uthi angazi noma khona uNazaretha le eyikhindi esiyenziwa uthi angazi noma kufanele ngilahle abayithengayo noma kufuna ngilahle abayithungayo yini kuningi ke esakuthembisa ukuthi sizokwenza esingasakwenzi ngendlela ingakho ngithe ekuqaleni eke sithi noma sihamba ngeindlela esihamba ngazo sibheke la uShembe sibizela khona sibheke ukuthi inyawo zethu ayinalo inuthuli oluzofika lingcolisa ukhaphethi wala sibizelwa khona ngoba la sibizelwe khona kuyakhanya la sibizelwe khona kuyakhanya la sibizelwe khona eke sibheke ke inyawo zethu asinalo inuthuli. Yes ingani ngilapho umfundisi ukuthi sithi mase sinethuli bese sikhomba umsamo hayi ukuthi ukhondwa yithina
abantu abaningi bayafika bangayitshelwa lezi zinto athi mengayitshelwa ngaka umuntu bese kuthi mayinenkinga bese kugijinywa kukhonja umsamo kungabheka ukuthi imithetho ke kaNkuluNkulu yona ukuthi awubuza ukuthi nje ukwenza kahle angithi ukhulumile ngaba bephulisa abathe ukuthi kwenzakalani lashi ilanga ukuthi abaligcini ngendlela isabatha kukhona ukuthi kufanele sibuze ukuthi wena ucisha nini umlilo athi umuntu hayi ukuthi phela emsebenzini ekhaya ngifika ngabo past 6 bese ngiyapheka ngikucishe ngo past 7 uyabona ukuthi usuyitholile kenye yinkinga ezenzeke ekhaya okukulimaza umthetho kaNkulunkulu ngikhumbula kuthiwa khona insizwa ngazi zakabani ezaye ngabathula abantwana ngayo le ndaba okusebenza ziyabuya ntambama ipheke kuze kube late sebethi bawubika enkosini ilanga ngalo babehlala ndawonye nedokodweni isithi inkosi isithi inkosi kubona lalelani inkinga yenu nina yisabatha niphula isabatha yebo nipheka kuze kuhle indaba nipheka kuze kube isebusuku bathi inkosi sibuya late emsebenzini kanti sivuka ekseni sihambe semsebenzini size sibuye intambama ngolesihlanu bese ke sipheka ilanga selithanda ukushona isithi inkosi ke manje ufuna ukubathola abantwana enzanje akothi makulesihlanu anovuka ekseni nipheke ngo4 ekseni ukudla enze ukudla ngesabatha manibuye emsebenzini baqala ngempela abavuka before baye emsebenzini base beqala ngokupheka ngoba baba inkosi yasibatshelile ukuthi inkinga yabo isekutheni balimazisa abatha yingakho nje abantwana bengaphuli so ezinye izinto kufanele sibheke ukuthi sihamba ngakho yini kucheke kanjena nje inkosi ngenzeni angibuze mina ngibuza uNkulunkulu lo engakhe isivumelwane naye ukuthi ngiyakuhlala endlini yakhe kuze kube sekupheleni kweinsuku ungakhombi as if uyazi yes buza qala umnikazi walento yes eke ngikhulumele yomsamo yes khona isihlabelelo bengisathi ngibheke isicala sithini la kuthi khona imbombo zokhothamo yini imbombo yini ikhothamo ikhothamo mwakhiwa urondo khona indawo ehlile la khona intingo makufuleyo leyo ndawo uthi mungena ugoba bese uyagoba uyakhothama ikhothamo kwakwenzelwani lokho kwakwenzela ukuthi uthi ufika kule ndawo ebizwa ngokuthi semsamo yes ubusuthobile yini umsamo ngiyafuna ukuyibeka lento yes uma uNkulunkulu engekho ayikho network emsamo ngoba emsamo ila uthola khona inetwork ingakho kuthiwa emsamo akangeni umakoti asondeli lapha umakoti osemncane kusondela umuntu omdala lapha lithi semsamo khona ngokwami lokho yes akukhona la kuhlala khona abalele otholini lomhlaba kodwa ila kuguqa khona abaphilayo bezokhuluma noNkulunkulu bezokhuluma noNkulunkulu becelani becela uNkulunkulu uma kukhona okoniwa ilaba balelo otholini lomhlaba uNkulunkulu abanike indlela kodwa bacela uNkulunkulu abaceli kubona lapha kufanele sithempelini lasendlini engifundele isihlabelelo nguzwa kahle engifundele isihlabelelo eqala isihlabelelo number 17 oshawa yakalahlwa makangazideli phapha mani nama Africa la kukhulunywa ngokuthi ke sesiqedile isihlabelelo ushawa nje ingoba wonile yes kuthiwa ke awulahlwa mawungalahlwa ke uthi number 2 imbombo zokhothamo zithobisa wena zikuthobisa uyapi ngoba ushayiwe kodwa awulahliwe uyakocela manje uNkulunkulu uthi naku ngishawa uyocela uNkulunkulu ungena phi manje imbombo zokhothamo zithobisa wena
phaphamani nina ma-Afrika. Yes. Ngenye indlela kusemqoka ukuthi basingene endlini sikhothame. Silandele yabona musukhothama ngokujwayelekile. Uma uyakothandaza kule ndawo uthi isemsamo. Ugudla indlu. Uyigudlu uhamba ugobile ugotshise ukuthi isondele le ndawo ekhanda lakho isondezwe ngamabomu ukuze ungangeni ume ube umcula. Ngiyengibone umthetho kaShembu njalo. Angazi sengiyengibona umuntu mayephuma esontweni ubabone bagobe bakhokhobe uyahlonipha. Ngani ngiyazi wavele wangena nje wangiphuca ngithi ngiyalapha ukuthi uma uthoba ekhaya yebo esontweni bese uyamaphuhle ufana nalabantu laba abasonta kulezi inkonzo lezi bese kuthiwa bese umfundisi sisukumeni isithandazi kodwa kwakhe mayithandaza uyaguqa endlini kodwa esontweni kuthiwa kusukunywe kuthandazwa. Ubona ukuthi lento iyaphambana uthole futhi banemsamo ke le ekukhulunywa nayo kushiswa impepho bona labantu laba abakhulwayo uma emsamo akasifaki isicathulo uyaguqa futhi mayeseshisa impepho kodwa esontweni uyama ubani ke manje omkhulu uNkulunkulu nomsamo wakhe lesihlabelele ke sisilabulele izitha kaJehova ivukela wena phaphamani nama-Afrika. Ama-Afrika nominini kwakufanele meseya emsamo wawo akhothame agobe. Ingakho indlu yawo ima ithi yehle lapha ugudla udonga ugojiswe imbambo zokhothama eke siqhubekeke abemukelisa ubukhosi phezukwentaba phaphamani nama-Afrika sebefuna ukubephuca ubukhosi baphakade. Uyalapha nje ugojiswa imbombo zokhothama uyobheka lobukhosi asebefuna ukuphuca bona abathe mebefika bashithi isakhiwo bashithi indlela yokuthandaza abafuni wena ukhothame. Sithi lesihlabelelo phaphamani azinithobise imbombo zokhothama ngoba belo beshintsha nje beshintsha bafuna wena ukuqhatha noJehova bathi akuguqwa kuyamiwa kodwa uShembu ufika ukuthi imbombo zokhothama zithobisa wena ngoba kade ushayiwe ushayiwe uyakuba uyakuJehova uma uyakuJehova ufuna usunjani usukhotheme yini ekuzokhothamisa ukwakhiwa kwalendlu yakho enomsamo lapha uyokhuluma noJehova kuphela okwami lokho kuphela. Abantu bakithi abalelo thulini lomhlaba basesihlalweni sikaJehova lapha emsamo ila siyothatha khona inetwork ukuze uNkulunkulu abamemeze bese besibothe nazi ingane zethu labo bafikile kodwa kuyena abangafika khona bangafikile ingakho khona umnikelo owake wenziwa okuthiwa umnikelo wokungena encwadini yokuphila. Ithi inkosi imiluleka ithi nimabhasopo abantu ababene inhliziyo ezimbi bangangena encwadini yokuphila ngokhona bangadingeki. Yebo noma ungamthanda uyihlo omkhulu kodwa maye nenhliziyo embi uzombhala encwadini yokuphila afukona izinto. Yes mfundisi seshawa isikhathi kunesithembiso kuthiwa uma wenza isithembiso ubosigcina. Ngicela ukuthi sidlule sesomuthi dwambu umshumayele uzuma mhlawumbe ngesabatha elizayo sizokwazi ukuthi singene ezintweni ezinye azisho ngoba ukhuluma amazwi kaBabamkhulu uthi uBabamkhulu athini. Ngizocela ukuthi sidlule kuyena manje umshumayeli uzuma simuzwe ukuthi uthi uBabamkhulu wathini kodwa nje sesomuthi nje dwambu ukuze abantu babone ukuthi cha mangikhuluma ngithi kukhona umshumayeli uzuma wabiza umhlangano ukuthi ukuthenga indawo yaseClymont eClymont eNew Germany wabe bize umhlangano wamaNazaretha benza-ke nabangakhona lo mhlangano wafika nomlungu
wangena ngo-3 ngesonto ngoba kusasonto avama kakhulu amanazethu ukusonta ngesonto nangesabatha ngoba baningi abantu abasemakhwisheni okhuluma kulo mhlangano bathi lingasho ukuthi ngilibizela umlungu bantu bakithi nami bengibizwa abelungu ngomhlangano esebawenza bona bodwa lawa kwangamazwi okugcina esegcina eThekwini okuthutwa esevalelisa ngasena kubuya futhi abukhulume nabo bathi bangibizela ukuthenga indawo le ndawo yabo kuyabiza kakhulu kodwa umlungu ungehlulile ngezwe wathi umlungu wena uyise wezizwe eziningi ikuphi okulula ukuba ubahlaselise abantu ngomkhonto kunoba bohlaselekise ngemali na ngoba uzama ukubuyisela izwe esizweni sakini uthi ngakhumbula ukuthi oyihlobeni bafa bayizinkulungwane ngezinkulungwane bezama ukubuyisela izwe libuyaka uthi ngathi kungcono sihlasele ngemali noma libiza izwe kungcono silithenge ngemali khumbulani izwe ngalithokile enhlangakazi lokuthi uthi uNkulunkulu izwe lenselibuyisele ezandleni zenu uma namhlanje laba ayibanike lona sebethi lithengeni wathi into enkulu nina aningilandeli noma into ngokukholwa aningilandeli nangezandla aningilandeli ukhona lo ngabashadisa la abeka abafazi emakhaya sebeze baguga bela nje ngoba niyasebenza kodwa nazi ukuthi ngisebenzelani bekusenhliziyweni yami ukuba nginikhiphe kubelungu nisebenze kumina ngizondla izingane zenu nomke kuthi kupheleni konyaka umuntu ngimkhombisa into eseyisebenzile ngoba ngiyazi ukuthi ngisebenza njanazi ukuthi ngisebenzelani uze ufe ungenalutho ingane zakho hambe ekhokha amacala akukho lutho uthi uma ufa ingane zakho zihambe zilixoshe ngemva kwakho ngoba nisizwe singakwazi ukuhlupheka into eniyaziyo inkomo kuphela bathoza buye efulele yena eThekwini uthenga indawo bathi nayo indawo yakhana indlu ephezu kwenye ukuthi uma kufika umkeni bafikele lapha behlala kuleyo uthoza buye nazo zakha lezi ndlu enye bephezu kwenye okusho kwakho uthi ngambeka elicala uma ubona intombazane obuNazaretha iphuma lapha enkopho uzathi ayilalephi ngoba unayo indawo kulala nami ngilapha nje ngiyolala emzini wendiya ngoba ninandawo kodwa niyasebenza ngesikhathi engafika ngaso la ngabe seniphakela izizwe kodwa kwenzeki ngoba ningilandeli noma into ngiyenza ngezandla waphenduka wabheka kwabangakhola bathi nina enibuka ngebuke bovu phansi kovulane babelungu nizoxoshwa lapha emadrobheni ukunqamuka kwalo mhlangano nje niyaxoshwa kwakubusa amabhunu amandisi ngalezo nsuku yonke le mpahla yenu izogcwala emgwaqweni ngaleso sikhathi bayongekho ama-alo iy'komplazi yonke imikhumbula ongekho umuntu abantu bonke babesemeyivile kunyalamani wafisa ukwakhela onendindwa ilokishi ngoba ethi mangibuka la edeza amakula kugcwele iy'solo amakula nentombi zabantu ufisa ukubakhela ilokishi bonke onendindwa lapha bangene elokishini kodwa bangabungenisa utshwala ngokudabuka adabuka ngako uma esehamba efisela abantu into engabashiya nayo ngoba abayindawo izwe amazwi akhe uma esegcineni athi ningacabangi ukuthi nothatha umkhonto ugwaze libuyizwe kulibona nicabanga ukuthi lesikhwanyana siyoshiya lutho naso nishani impopho ntethu ngaleso sikhathi wakhonsikhathi sembethe umhlaba
abafanisa naso abelungu labo ukuthi bayisikhonyane kuthina abadadile. Bathi uma ngenokuhlangana nibenze imisebenzi yenu, inzalo yonke izabuyela eMelika, ngeke ithwale lemthwalo eyathwalwa yini. Ngaleso sikhathi wayengekho intombazane obuNazaretha efake eqaqeni, nomfazi efake eqaqeni. Ngemva kwalokho namhlanje saphenduka sibuyela khona eMelika, lapha asho khona. Waphenduka futhi wabheka ukuba ngakhona. Wathi thina amasheshe, ningamaweseli, ningamaroma, nofika nini konke lapho, kodwa ngizanibamba ngabanye ngiphelele. Angixolise kakhulu. Ngixolise namaNazaretha, ngixolise nakubalaleli bonke. Isikhathi izinto zethu zisuke zaba nje nenkinga nanokuphuza ukuqala. Manje sengithi nje angimntshontshe umshumayeli uZuma. Ziningi izinto ezikhuluma ezakhulunywa ubaba mkhulu, njengoba umuzi ethi wathi abelungu akasisabahlula ngezikhali. So siyobahlula ngemali, asihlaseleni ngemali. Manje asihlaseleni ngemali, kukhona izifanele sakhe izinto zethu. Fanele sibe namabhizinisi ethu, fanele sibe nokudla kwethu. Njengoba yahamba ethenga amaplaza, uzuyasho naye. Ukhuluma ama-1930s ubaba mkhulu. Ukhuluma uthi bukani lesikhathini engafika ngaso mina. Kufanele ngalezi zinto engikhuluma ngazo ngama-1930s. Sekuphela iminyaka emingaki manje ahamba emhlabeni. Kuyohlangana 100 years ke ahamba yena, kodwa lezi zinto ayikhuluma ngazo ethi asizenzeni azenzekile. Mfundisi asivalelise ngeSabatha elizayo, umdali mayivuma futhi siyophinde sibe khona. Asicele kumdala aphinda sibuyisele ngesonto elizayo kuzashuba kancane. Sizongena ngqo sikhulume nangedokodo, khosi wamadokodo, cishe sawuqala early nje. Yes. Ngoba kufuna sicacise ukuthi bokhuya amadokodo. Singalo siboka indaba yeintingo, neplastic na yonke into le. Yes. Sawungena sawugxila ngesonto elizayo. Inamba mfundisi. Inamba ithi 060 61 31 515. Uthabo kaSambothi lo. Siyabonga kwakade besilalele sebezosibamba na ku Facebook. Inamba yami ithi 076 054 3833 076 054 3833. Siyabonga.